Kesan Jaintia Students Movement Lapangap Unit nen gesngi de edor khat ko ha Home Minister ke Jala Lembau Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills wo percaya temu ke Sarkar Assam wo bo Police Outpost salom pun thor Lapangap kesan de ben we percaya ini ile iwa klem pentip we yobor iwum burom ya upot ke meklia kamjo wawan ra iwum cngan nei chongsuk agatan hadrong ini kesan de wa go sange ye temu wo bo ikan ke Police Outpost wo burom ya upot ke meklia kamjo wo yuda ye hokki ba Kamte kesan de kerpat ke Sarkar wo chimkia wa yo le ye kam wut hadrong ini ne ba ke Assam de dep ko wawan pynhaap mo wa ki wi de gimar Tahun ini ini kalian JSM Lapangap unit ada dua ada yang jintip nagi nong cong bat kamjul ada sekian lembaga video lane de lagi jong hikmat wa Sarkar Assam hi lembaga Police Department giongka da chna go ya kata permanent outpost wa hab hita halum bentor Lapangap ko mut ko dang hab ko mikhalia ta ini kalian JSM hadir wa dia ini penbitar go yi wa Sarkar Assam da le jubor go lane da maintain go ya kata status quo ko wa da de soi di pergi ke Meghalaya wa Assam dan ini kesini kalian JSM da ra ng ba jin thok icham wa Deputy Commissioner request iyo wa withdraw no yang tai da jingte yang ga Sarkar Assam kamte kalian yang DC le de AE asuran wa cibet janbet da kontak ucita sa Assam wa stop no yang te ga jingte yang ki immediately but the AE le asuran wa suki will remove no hichi sundan yang tai di police ki wa chong le tai halom punthor Lapangap te ini kalian leseng le dari jenis movement do pro wa kalian yang DC de AE te asuran bat kamjul da Dawa wa Wyrta wa ka administration gum chimkhia go ini kalian leseng da chim ga action te kermen wa lembaga ni jingthok wa da AHBC kermen go chimkhia go na wa yo like gon Libha de TV wa kang da ong hina Sarkar Meghalaya ka Lapangap dang hapo Meghalaya e kamte kermeni wa unity wa kani yo man no hina sisindam go pai nang wa yo lai wan wan jing si ande de chima beso